Now, I want you to turn your Bibles to Deuteronomy chapter number 26. All right? Deuteronomy chapter number 26, and we are going to read from verses number 1 to 10. Okay? Deuteronomy 26, 1 to 10. Kadigiti nakanggag di kalman, alakat uray maulit kakabsat, nasaya at latadap numatignay tapuso yung Firstfruit. Amen ba? Deuteronomy 26, 1 to 10. Okay? I want us to read and follow me with your eyes. So, let's just read together. Magibagbasa kayo kanya kakabsat. So, basahin mula verse 1, aging ganati verse 10, and read with me. Okay? Ready? And it shall be, when thou art come in unto the land, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, and possesses it, and dwellest therein, that thou shalt take of the first of all the fruit of the earth, which thou shalt bring of thy land, that the Lord thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose to place his name there. And thou shalt go unto the priest that shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God, that I am come unto the country which the Lord sware unto our fathers for to give us. And the priest shall take the basket out of thine hand, and set it down before the altar of the Lord thy God. And thou shalt speak and say before the Lord thy God, a Syrian ready to perish was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there with a few, and became there a nation, great, mighty, and populous. And the Egyptians evil entreated us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage. And we cried unto the Lord God of our fathers. The Lord heard our voice, and looked on our affliction, and our labor, and our oppression. And the Lord brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with great terribleness, and with signs, and with wonders. And he brought us into this place, and had given us this land, even a land that floweth with milk and honey. Now, verse 10. And now, behold, I have brought the first fruits of the land, which thou, O Lord, hast given me, and thou shalt set it before the Lord thy God, and worship before the Lord thy God. Let us pray. Heavenly Father, thank you for saving us. Thank you for bringing us out of darkness into your marvelous light. Thank you for Jesus Christ. Thank you for the Holy Spirit who now abides and resides in us. Thank you for the opportunity of having resources, our stewardship. And thank you for teaching us the principles of the Bible. I pray that as we give our first fruit offerings today, our hearts will be abounding with joy and gladness, that we become cheerful givers and not giving grudgingly or just because of necessity. I pray that as I rehearse the concept of first fruit giving to my brothers and sisters, that they would appreciate this day as they give their offering to you. Thank you for a wonderful result from yesterday's service here in the Philippines, and continue to work in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, I would like to speak to you this afternoon on the concept of first fruit giving. Many of you are already practicing first fruit, but you may not have deeply understood what is the concept of first fruit. It is always wonderful and it is always delightful to do things out of understanding, and not just because they told you to do it,
And you did not understand everything about it, but you did it anyway. It's good to obey, even if you don't understand, but it is much better to obey because you understood what you are obeying. In other words, it is not about coercion. It is about being inspired to do it. That is why I would like to take from the very passage of the Bible when God had given the instruction of the giving of first fruits to the nation of Israel. Sabi ng iba, Pastor, ang pagbibigay ng first fruit ay Old Testament. I agree that the concept of first fruit is started in the Old Testament and it became a law to the nation of Israel. And the giving of first fruit was one of God's laws and system for the Israel's giving. Kaya meron silang sistema ng pagbibigay. However, when we come to the New Testament of giving, alam nyo ba na mas matindi ang sistema ng pagbibigay sa New Testament than of the Old Testament? Because in the Old Testament, for example, they gave out of the produce from their land. In the New Testament, they sold their land and laid it at the apostles' feet. Mas patindi yun. Sa mga Israelites, kukuha lang sila ng bunga ng kanilang ani at ibibigay yan sa Panginoon. While in the New Testament, ibinebenta nila ang mismong lupain nila and the whole sum of their sales, they gave it to the Lord. In other words, the New Testament grace of giving has no limit. But as your pastor, I would like to speak and share with you the system of cheerful giving. The Bible says in 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposeth in his heart. Now, I want you to look at that. Every man according as he purposeth in his heart. Now, when you give, do you give out of the purpose of your heart? Pag nagbibigay ka ba, binibigay mo yan na talagang pinorpose mo yan. Ibig sabihin, dinetermine mo yan sa puso mo na ito ang aking ibibigay sa Panginoon. Or you just reach out to your pocket and find out whichever is the lowest bill and say, this is my offering to the Lord. Cheerful giving is first of all, you purpose in your heart. And that's what I want to teach you. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly. So no anyaman jay dinetermine mo jay pusom nga ited mo. Okay? Ited mo nga saan nga agbarbaragsot. Wano agririri jeritnam. Or out of necessity. Kahit na nga sa wala kang magagawa kundi ibigay mo because it is needful. And the Bible says, for God loveth a cheerful giver. Now, if you're going to give, let me share with you the 4 areas of cheerful giving. The 4 areas or the 4 system of cheerful giving. Number 1 is the giving of tithe. The tithe is the 10% of your income. It is an acknowledgement of your partnership with God. And as a result of that partnership, you return the 10th to the Lord. Laglagay po nyo kakabsat, nga kadatayo nga anak iti apo, bigbigan tayo, nga iti panagbiag, kan panagtrabaho tayo, kat partnership with God. Kaya't nga sawan,
isut bigbigam nga isut naggapuan iti sanunat mo nga mapanagtrabaho, isut nang tedking ka dayta nga opportunity, and because of that acknowledgement of that partnership, you give to God the tenth. The Bible says in Malachi 3:10, bring ye all the tithe into the storehouse. Now, di ko na kinakailangang i-belabor ang bagay na ito sapagkat lahat naman tayo convinced na sa pagbibigay ng tithe. The second area of giving is the increase. Di kaya't nga sa to increase kakabsat is a giving above your tithe. Do you understand? So when you bring the tithe, you have not yet given anything. But it is the start of the blessing. Because God said, I will open the windows of heaven and pour you out blessing that there shall not be room enough to receive it. So, after bringing the tithe, you give the increase. And the increase is a giving above your tithe. In our church, our increase goes to the missions fund. Kaya meron tayong tinatawag na missions offering. In the missions offering, we have a local mission for our local missions. Pag sinabi nating local mission, that is designated to fund and finance the work of God in our local missions, in our church planting endeavors. And we also have the foreign mission. The foreign mission is our offering in partnership with those who have been called by God to go abroad and bring the gospel of Jesus Christ to the heathen or to those people from different races. Just like right now, we have a visiting missionary. That's what you call foreign missions budget. That is our increase. Now we come to the third. The third area of giving is the first fruit. What I want you to see is this. The tithe is not the increase. And the increase is not the tithe. Tithe is one form of giving. And there is a concept on that. Increase is another form of giving. So hindi po tithe yung increase, kasi yung ibang ginagawa ganito. Nung makita na, ganun pala yon, may tithe, may increase, may first fruit. So ang ginawa, kung halimbawa yung tithe niya ay $500, hinatin niya ngayon yung kanyang $500. Sabi niya, okay, gawin ko yung 300 tithe, yung 100 increase, yung 100 first fruit, mali. Naintindihan niyo mga kapatid? Tithe is tithe. If it is tenth, it is tenth. So you do not break down the tenth so that you can fill up the increase and the first fruit. Parang halimbawa, okay, kung meron kang budget, alright, if you have a personal budget, after removing or setting aside the tithes and offering, what is next to your budget? For example, sabi mo, okay, this is my investment. O, halimbawa, ang investment ko ay $300. Ang saving ko ay $300. Ang pambayad ng aking mortgage sa bahay, let's say, for example, daka mo kabsada, ang ikabilaklatan ti amount, $1,000. Tanong, na-realize mo na meron ka pang expenses. May pang-grocery ka pa, may sasakyan ka pa, would you break down the allotted amount for the house mortgage? I-break down mo, tapno ibunong mo nga ikabil yung grocery, ikabil mo jay car, ikabil mo ijay cellphone nga baybayadan,
Would you do that? Hello? No, you would not do that. Because may isa nga sistema, di pagbayad mo't mortgage, may isa nga sistema, di pagbayad mo't lugan, another system, another area, di pagbayad, paggatang mo't groceries mo, another area, di monthly ta cellphone mo, another area, data bills mo, kastamat kakabsat, dito area ti cheerful giving. Handa maawatan deta ti daddo mga mga Kristiyano. Handaan mo nga dapay gayam sa bali jay tithe, sa bali jay increase, sa bali pay jay first fruit. Di kita'y matdaduma, gaputa na singpot nga Kristiyano, awang question, awang problema di mo questionaran. Di lang concern ko nga pastor ita, naragragsak ka nga mangted, no naawatam. Di ba? Kas lang may natamawa, ay kasi gayam. Kasi may kwento nga eh. Di ba? May isang Kristiyano, nagtatithe yan, no? 1,000 yung kanyang tithe every month. O idikwan. Gaputa sobre pa lang ti pag-isursurata na awan pa'y tikas la naitid king kwa ng designated number. Sobre, 1,000. O, idikwan inikan that card. Ba, nakita niya dun sa card. May tithe, love offering, mission offering, foreign, local, may first fruit, may sacrificial, may jeepney, may kung ano-ano pa, ang dami. So anong ginawa niya ngayon? Imbunong na di 1,000 kakabsat. Kung na, 200 di tithe, 200 di love offering, 200 di mission offering, 200 di first fruit offering, 200 di jeepney, 200 pitin pa na di total. Pati di total kakabsat, inikan na pa eh. Oh. Tapos nagbaling nga 1,000. So hindi niya ngayon naintindihan na kung tithe yun. Hindi mo pwedeng hati-hatiin yun para i-distribute sa other areas of giving. So kung tithe yun. Dapat mo nawan mo, tithe talaga yan. Kung gusto mo pang magbigay, edi punta ka na ngayon sa increase. Oh. Nawatan yung kausa? Ngayon, pag natuto kang magbigay sa increase, matuto kang nagbigay sa first fruit, and by the way, your first fruit is not your increase. Oh, after your first fruit, the fourth area of giving is sacrificial giving. That is the last area of giving. Kaya nga sa dito sacrificial kakabsat, haang nga sacrificial jay tithe. Hello? Haang nga sacrificial jay increase. Haambat nga sacrificial jay first fruit. No man pay, there is always a sacrifice involved when you give these three. Because to give, you need to give up something. For example, kung ang kumakas pagarigan kat, uy, tap no makaitudag itimation kat kwa. Ikatagpela dito yung nga kasla paggasgastuak. Na-imbes nga paggastuak dito, i-allocate ko lang nga i-channel nga para mission offering. So at the end, give up mo, tap no makaitid ka di mission offering. So, these three, there is always a sacrifice involved. Pero pag sinabi mong sacrificial giving, this is the highest form of giving. Na talagang, there comes a point in your life nga kunang apo. Awan pa itad kon, dito sa iring kon. Ikadag dito yan apo. Dito alahas ko. Uray tamabati magkit, din umatayak. Itad ko lang ng apo, para kang ka. Indrop mo ijayan ta offering but. And there were members who actually did that. Because, listen to me. Amom na iti dito nga malam, let me just address this point. Dito pa lang emphasis ko, dito upat. Nuhang nga generous tapusom kakabsat, agbus mo si igtarik nam. Hangka agun-unay nga magririri ta panunot mo kakabsat. Kasi no may panggap ti giving, umuna ti amin kakabsat, giving is an issue of the heart. It is not about, do I have money? I don't have money. Adut paggastuan, basit paggastuan, umadut bill, umadut anak. That's not the issue about giving. The real issue of giving is the heart.
Kasi uray adong paggastuan kakabsat ti tao. No talaga nga di puso na kat generous, naragsak namang ti Apo. Itita po rin, adatan niya, agbuy-buya. Pasari, ag-message man na. Kalpasan di tight na tulog at ag-message, Pastor, aday niya announce mo nga need. Kag-take partak man na. No, dumakat hang kumabasa, di message, ng tanong, ag-text ni Dita po rin kakabsat, kat amumot, di talaga nga kilometro ka atidog na kakabsat. Di text message na. Ma'am, kung kunak, ada na minsan tinawag, tita ko na, grabe itong giving mo, among ti ko na kakabsat. Ti ko na kanyak, napimpintas nga deta ministry pa kaibusan ti kwarta pastor ko na. That's mindset. No ti mindset mo kakabsat kat materialism, no ti mindset mo kat covetousness, no ti mindset mo kat greediness, no ti mindset mo kakabsat kat puro sarili, kan selfish ka nga tao kakabsat. Hala nga uray church pagsasaritan, uray sino nga tao na imot ka talaga. Kuripot. Kat amom no na isalakan ka, deta ti may nga number 1 nga balbaliwan ti Apo king kataki na kuripot. Sa balit Ilocano, ti Ilocano na inot. Kan ti Ilocano sigurista. Ti Ilocano praktikal. Sa bali nga talaga ugali din na kuripot kakabsat. Kitang mantarupa ta kaabay mo no aglanglang nga kuripot. Hanga kuribot kakabsat, kuripot. Sa balit kuribot. Hello? Oh. Look, before I continue, DJ, 4 areas, address akman na ta heart, kasi di ko na akon, the giving, the issue of generosity is an issue of the heart. Look at Zacchaeus in the Bible. He was a tax collector. Diba? Wala siyang ginawa kundi magpayaman sa maling paraan. Kasi ang goal niya, yung magpayaman ng pera. Kaya kahit maling paraan, gagawin niya kasi ang para sa kanya, the value of life is measured by wealth. Kita ang makakabsat, sinampulan ni Apo Jesus. Isungarod nga, of all the stories in the earthly ministry of Jesus, 3.5 years, adong istorya neta, ngam apay kakabsat, ngam they jay kwento ni Zacchaeus, talaga na i-record yan ta Bible. To give us an example. Kitab, kunana, di ba yung muli si Kamuro, kunana sakyo, bumaba ka ta umayak ta balayo. Di ko ang kakabsat na pa ni Jesus Christ, hindi pa nagturo si Jesus Christ ng giving, na bago na agad ang puso ni Zacchaeus. Ibig sabihin, there is a new government taking place in the life of Zacchaeus. Sa balin kakabsat ang gobyerno ti agrara irat biyag na. You know? Katimbak der kat kunana Apo, kunana. Kadagiti, amin na kinabakdang ko, ti kagudwana, ibunong ko kadagiti marigrigad. Nakaput ka pa iti tao nga nakirmut kakabsat, mang roging agibunong. Ti tao nga nakirmut, kakabsat. Uray na tayon, di ka pa'y matakawan kakabsat, kastat nakirmut nga tao. Natay lang arudan, di ka pala matakawan. Di kinaimot na. Di ba? Pero kung na ti kagudwat kinabakdang ko, itad ko kadagiti marigriga, kat dagiti tinakawak, isublik ti apagkatlo ko na. Pagkapat. Oh, did Jesus teach him that? No. Zacchaeus found a sense that if you already know Jesus Christ, it is no longer your possessions that give meaning to life. It is Him who possessed you that gives meaning to your life. Daawatan ni Zacchaeus sigud. Nga haanan nga kwarta kakabsat ti kapat ganti biyag na. No di kat di pa nakairelasyon nan kini Apo Kristo. Kat gadya nga pa nakairelasyon na kini Apo Kristo. Kung anan wag pa'y nga rod, dagiti nga kinabaknang ko. Hamatan nga isot kapat ganti biyag ko. So nga ibunong ko na, kunana. Deta kakabsay, so ko sa lusudag, anak kapat ganta biyag mo ngamin. Oh. Amom, usually kakabsat, ti problema tayo, hantay maawatan di jay. Where your treasure is, there will your heart be also. And it is not the other way around. Kita no yan at papapanan deta kwarta, misot ayan tapuson.
Haang nga dete, ijay ti ayan tapuso, iso nga impamuta kwartam. No. It's where your treasure is, there will your heart be also. That's why generosity is an issue of the heart. Nawatan nyo. Tatagakabsat, the purpose deti message tayo, di pa nang i-explikar ko, deti 4 areas of giving. Now, you have to remember, listen now, sikabin mo the 4 areas of giving. Tithe, increase. So again, the tithe is not the increase is not the tithe. The tithe is one form of giving, increase is another form of giving, first fruit is another form, which I'm going to explain today, and sacrifice is another form of giving. Now, if you turn your Bibles to Luke chapter 6, verse 38. Tingnan nyo ha. Luke chapter 6, verse number 38. Tingnan nyo yan. Ang sabi dyan, give and it shall be given you. Ano di mo nagtagakabsat? Basahin nyo man, dito mo na, kalpasan, DJ, it shall be given you. Good. Anat kaya nga sound, the good measure. The good measure, kakabsat, sakto lang. Hello? Tanong, ang inyo bang do you feel being blessed by God? Okay? Ngayon, itong babasahin ko are 4 stages of blessings. Tignan nyo maigi ha? That's from the very mouth of Jesus Christ. These are 4 stages of blessing. Listen, the first level of blessing is sakto lang. Pag tinanong ka, kumusta ang income mo? At ang sagot mo, sakto-sakto lang, apagpursito. You are in the first level of blessing. Good measure. Okay? The second level of blessing is press down. Ano ka na sa the press down kakabsat? Nasidsid. Namsid. Hello? Are you experiencing that blessing in your life? Namsid. The third level of blessing is shaken together. Ano shaken together? Idi ubi nga kakabsat. Pagatangan na kamno ka ni mamat asukar. Kunana ikargam yan tagarapon. Di ngamin. No inkargam te asukar yan tagarapon. Kat napuno de garapon. Handa kayat na nga sawen nga ustunan kakabsat. Anat aramidem. Tapno dayjay garap de garapon. Makalaon pay iti asukar. Ana aramidem. Sidsidem. Ana. I-shake mo. Diba? Ganun, iniinam, hangka di, kakabsat. Ano mapasamat? Agalin sa edpay ngagpababa di asukar. And you will realize, may space pa pala. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Give, that's generosity. And what are the 4 levels of giving? Tithe, increase, first fruit, sacrificial. Sabi ng Panginoon, give, that's generosity. You will experience the 4 levels of blessing. Good measure, press down, shaken together. Pero ito ang pinaka-highest form of blessing. Ano ka na di Bible? Running over. Ano ka na sa running over? Agliplipyas. Who among of you are experiencing a running over blessing? Oh, yung totoo. Running over. You have a lot of surplus. So much surplus. Ito yan. Pag nandyan ka na sa running over ng blessing, this is what that means. When you are on the highest level of blessing, it means you are not just the only one enjoying giving, but God Himself is enjoying blessing you. Oh. Yan ang running over. Hala nga sika tinaragsak nga, daan ragsak, iti gapot pan ng ted. No di ka ti apo mismo ti permit ragsak na nga gibuyat, iti pamendisyon na gengga. Yan ang running over. At mga kapatid, hindi imposibleng mangyari sa buhay natin yan. Number 1, walang persecution sa atin. No apay nga digito'y Kristiyano idi, kat napugrut da kakabsat, hanga gaputa nang nangda,
Gaputa, they were being persecuted. It was a trial. Their poverty was a trial of their faith. Kat no ita kakabsat, you are experiencing poverty. I don't think that's a trial of faith. That is because of your selfishness and your disobedience to God. Oh, ang kamamati? Oh, baka mukha no di ka mamati deto. Biblia ta binasa kakabsat. No di ka mamati, pigisang detan. Tsak mamati, ating imbaga ni pastor. Ikatam ta Biblia, no di ka mamati ta for level of blessing. Agasam, DJ ko na dyan na pan nag-lecture. Kadagiti pa pastor, nga kabilang ijay team ni John Maxwell nga conduct that leadership. Kuna ni John Maxwell, kadagiti pa pastor. You know, the principles I'm going to teach you are the same principles I will teach to a big company in the Philippines, and they will pay me 150,000 pesos per hour. But you are going to receive it for free. Pinagsarita na di may isang lecturer na kakabsat, nga Christian, nga nakabakbak na, milyonaryo kakabsat in dollars. Kuna na kasta, you're a pastor. Sabi niya, with due respect, what did you finish in college? Kat kuna di pastor, I finished Bible college. Kat kuna na ka di pastor, oh pastor kuna na, you are wiser than me. But why am I richer than you? Gasam neda, nasirsirib ka ngam siya, kaputa nagadal ka. Ngam apay nga narangrang ayak ngam siga. Haangat ti pang sukatan ti biyak, kadya kinarang ay. Ngam ti kayat na nga sa wen, daytoy running over apay nga dim mapadasan. Kat inyo eksplikar na, nga idi, nang rugi akmat, iti sakto-sakto laeng nga blessing. I started a business and I started to give my tithe. But then I realized that generosity is not just limited to tithe. Generosity means whatever you have, if God requires it, you're willing to give it away. That's plain and pure generosity. You know? Kat talaga akakabsat, you can never outgive God. So nga idikwan, mangrugrugi ka nung agatang ti stocks. Kat blines ti apo aging gana nga di mismo nga company nga paggatgatangan at stock, isot ng gatang di nga company. He is now the owner of that company. Can you imagine that? How the Lord blessed him? Oh. Alahang nga ti panangipalangguad ka, absat ngam to God be the glory. You know what? One time, gaputa, I was preaching about generosity, kat kunak ti bagi. Iti apo. Lord, ipre-preach ko generosity. Dapat makita ti sarili deta generosity. Sak mismo amok deta generosity nga saritaan. At dalugang ko, idi kakabsat nga dete Fortuner nga gasolina ti kuana, fuel na. Kat amom ti Pilipinas, kat jaka mutan no nalaklaka ti gasolina ng diesel. Ngam dito yung kakabsat, nanginginat gasolina ng diesel. Kat amok awam may at gumatang day jay kapsat, gasolina nga nga SUV, Fortuner. Iti nagkuuna nga modelo. Nung kunak ti Apo, umay ti December. Kunak Lord. At dalamang gatang ka deta nga lugang kunak. Ikarik Lord, itad ko amin kunak. Itad ko amin ta paglakwan. Kasla deta, alam mo yung agang-angaw nga saan? Kakabsat awam pa'y makalawas adanang tawar. 500,000 ti tawar na kakabsat. Kunak, kasla kahit kay ilakong kakabsat di ba? Humanly speaking. Ngam gapo takarik ti Apo day jay. Okay, may mo alang taluganan, inted na kakabsat. So ano inaramid ko? Inted ko amin ti Apo day jay. Anat si Marlo kakabsat. Bakit? Awan lugam yun na, anang aron. Daw pa lugam ko tilako mo. Tatan iso dedi gumatang kam ti church. Tetay van ay tetay kasla Ford Piera, tay jeep. Nakiya kakabsat. Tuatang kami. Oh. Kat ko na, kumatang tayo, pina-aircona kakabsat. Pambira, pina-aircona. First time ko gumatang tilugan nga diesel. Engine na. Apaw. Mayak kakabsat tilugan, mga pamilya. At ako double purpose dito yan. Usaran teacher, service ko pa nga pastor, nung tadi-air ko, pina-aircona. Kaya na nga
naganas kakabsat. Awang pa'y doa lawas na yung hospital ni Kir, kini Catherine. Tano aglugan kami, sumrek mo di asok yan taunag. Kat naka-aircon kami. Nag-allergy da, naguyuyag da nga, nagsarsarwa, naggurgurigor na ospital da. Unak ti Apo, Lord. Amom Apo, unak. Idin lakok di lugan. Tapno itid ko di di amount king ka. Hang ko in-expect nga sukatam Apo. Hang ko in-expect. Kaya nga nag-settle down kami, okay at dito yung lugan ito eh. Ngam ita Apo agad, agkidawak ka diging ka. Sukatam ka di James intlakok nga lugan kung nagti Apo. Isumutan kakabsat, dedi sinukatan ti Apo. DJ, MUX nga lugan ko idi. Kat amoy it istorya na deta. Nakaskas daaw tan approval nakakabsat yan tabangko. Anak mamati. Awang peme sa aldaw at approval nan. Kat into the church deta kakabsat. Ti istorya na deta nakasaysayaat. For the first time nga makapadas kami ti brand new nga lugan, piman. Tasipod kinaubing ko nga dapuot ko. Tila talugan mi kakabsat. Hanga second hand. Anak ko nam. Third hand. Fourth hand. Fifth hand. 5, 6, 7 nga owners ang tinaglabasan na. Santo, napangkin ni Pastor John, nga ti anos na ngagpatpatarimaan kakabsat. Nga santo mat lang maperdi, di kita driver teachers. Puro second hand. At na minsan, ada karta ni Pastor John, ada nakita na nga kotse. Kat kunadaking kwa na, kotse kakabsat. Kunadaking kwa na, Apo, agpapaus la una katay, amo magat, idiyon una nagat, awang pastor nga nakakotse. Tricycle lang kakabsat. Sabi natin tricycle na katay, puro tupot nga, kas na helicopter ti uni na. At na nang ipatangat ti kotse, kakabsat. 17,000. Nakapot ka pa ti kotse nga 17,000 pesos. Agad at dakorta na, ginatang nakakabsat. 17,000. Daka mo naman lagip danin ang rinam umayak, isususar ng ideg, umayak pasukin, sakbay na dilugan ko nga Corolla. Pinarepaintan nakakabsat. Pinaserbisan na di makina. Pinaserbisan na ti unag, pina-leather seat na. Dakdakkel pa'y tinagastos na kakabsat. Nga nagpa-service, ngam di bayad na. Nagdoble di gastos na kakabsat. Tatapo, pausar na kanya ako, mapanak pasukin kakabsat. Agawin nagti prayer meeting. Mayat ti pataray ko, agtutudo. Pandarit di wiper na kakabsat. Ag-wiper na kakabsat, whoop! Tuno, agsubli kakabsat, aglabos yan tayo sarming. Aglabos ni sarming di wiper. So habang agdi-drive back, kakabsat, kakautek nga isubli dyan ta sarming, tapno ag-wiper man rumwarto man ikaut kun to man dyan ima kong kakabsat. Anya ka dede nga kotseng kung nagtipang panunod ko. Ingga na nga inot. Ngam dede pela nga kakabsat, nagpaidumat, amom, hindi mapamiirwar dyan MUX, di Bagyo, duwagam kan misis, apaunay. Apaunay yun kakabsat, tirik na ti ag-drive di branyo, day, amom ma-explikar jirik nam. Ala, da kayo no, di first time yun makadrive ti branyo, amoy jirik na kakabsat. Detay uri, ijay ka pa nga maturugan, ijay ka nga manganan, ijay ka tumakin, ijay ka magdigusan, di hamo kayo tirumwaran kakabsat. Tasay-say upom lang ta, di angot na nga branyo. Grabe. Nagpapaus jirik na. Kung nagti Apo, Lord, thank you ha. Hang kami matkid ding agar arapaap ti kasto yung thank you as a result of cheerful giving kat maiparanas mo lagayim ti kakasto yung medyo na ay nga panagbiag. Iso deta ti ibagbagak kakabsat nga 4 levels of blessing. Are you following? Oh. Amen. So itata, ulitin, jay tithes hanga increase, jay increase hanga first fruit, sa bali. So, if the tithe is 10, at the concept na deta, ti increase at the concept na, anamot deti concept ti first fruit. Deti concept ti first fruit, iso di pinasa tayo, ala apura kakabsat ka ti mapanta orasan. Iso yatin di explicar ko, di kalman, no, da kayo kat nagbuya kakabsat, ala, di kita nagbuya, review ang kay man. Ana, deti, what is the first concept about first fruit? Ana, di umuna kakabsat nga naadal tayo, nga concept ti first fruit. What concept is first fruit? It is a what?
Okay, good. Na, makita kaya dumakada kayo, you are mentioning it. Good. Mabasak tangiwat yung agsao. It is a gratitude principle. Deto'y gratitude principle ti first fruit. Nagtaod, kaday di binasa tayo, nga kunana, da kami idikat adipan ti Ehipto, idikwan nagikis kami, nangagtiapo ti ikis mi, kat inakal na kami ti panakaadipan, kat ingkabil na kami iti nalabon nga lugar. It is about salvation. It is about deliverance. And God said, nga rod kunana, into no agapit kayo, amin nga umuna, nga maapit yo kadeta nga daga, itud yo kanyak, that is called first fruit. Apay, kas panagyaman, iti panakailapsot yo manipot Ehipto. Kada tayo kakabsat, hantay nga naggapot Ehipto, nakarkaro ngam Ehipto, tinang isalakanan ti Apo kada tayo. Kat anangarod ita kakabsat, iti mabalin mo nga pagyaman kan kuana, ti panangisalakan na kan ka. Hamo ko na nga, deti tithe ti pagyaman ko ti panangisalakan na kanya. Tithe is not a thanksgiving offering. Because tithe is simply acknowledging nga no nagsweldo ka, di 10%, di sweldong, kukwa ti Apo. It's about resources that you receive. Gapot pa nag-income mo, pa nag-business mo, pa nagtrabaho, aming nga masapulam, itad mo diya pagkapulo ti Apo. So nga diya pagkapulo, haan nga pagyaman. Bingay ti Apo di jay. O example, apay partner ta kumat business, Tita Teresa. Kat kunak, sikat aglutot ko tsintakan puto, siyak timang finance. Ngam diya masapulan ta agudwata. Kuna, 50-50. O idikwan, siyak tinapan naglako, ta sikat nagluto. Nalakog amin. Ti neto, naglakwan ta, ng bawa, $2,000. Akat sa nga trak ng kutsinta di jayan, ayan, nakat, $2,000. Idikwan, titulag, agbingay ta, di jay, nga income. O umay ko ito, di sa nga ribo kingkan. Kunak ka di, Tita Teresa, alaam deto, nga kwa, pagyaman ko kingka. Kunak nga raw. Siyempre, kung namagat, ano nga pagyaman? Pagyaman, no? Partek deta, hang mga pagyaman, partek deta, nagbingayan tangarod. So, tithe is not thanksgiving. So, makita nyo, sa bali jay tithe, sa bali jay first fruit. Oh. So, katataka kabsat, na, kaya na nga sa unde, di first fruit, kung na jay Proverbs 3, ikabil mo jay Proverbs chapter 3, verse 9. Proverbs 3, verse 9, kung na jay, honor the Lord with thy substance. Now, how do you honor God? With thy what? With your Substance. substance. Not just with your life. Nalaka nga ibagam nga, Apo, itod ko tibiyag kong agserviging ka. It's one thing to honor God with your life. Pero titugtukuyan ti Apo dito, honor the Lord with thy substance. Kahit nakasawan, kadigidjay masapulam, padayawam ti Apo. Anang nga klaset pamadayaw? Pamadayaw, gaputi panangisalakan na ka. Iso nga no iti daiti nga malam. Katham mo nga napadasan ti pan nakaisalakan, han naka-require ti Apo nga first fruit. Ngam no sikakat na isalakan. Nalaka nga ibagam ti Apo, Lord, thank you for saving my soul. Ngam ti dawdawatan ti Apo, nga masursurom nga padayawan isuna kadagiti nagbannugam. Nga itud dayta nga first fruit, kas pagyaman mo, ti panangisalakan na ka. In fact, han nakasapulan ta kwartam. Tila kayat nakakabsat, masursurom nga padayawan isuna, ti panangisalakan na ka. O, deta ti concept ti first fruit kakabsat. May kadwa mo udi. That the first fruit giving is not only a gratitude concept, but it is also what? Di kita nagdingag man. Good. Stewardship concept. Ngamin apay. Kung ano di verse 10, and now behold, I have brought the first fruits. Di apo, kung na. Itad kun, di kita'y bunga, imuna nga bunga ti apit, dito'y daga. Nga na, nga intad mo kada kami. Kaya na nga sawan, di itad mo ti apo, intad na malagan ka. Kaya na nga sawan,
You had that money. You had that substance. It was in your stewardship. Okay? Kaya ti Apo nga exercise ng data stewardship, not in this manner, but in this manner. You realize that? Iso nga dito, itad tayo nga pamadayaw ti Apo. Kakabsat, duwa. Kahit ko nga maawatan nyo dito. Listen. As you come and drop your first fruit today, duwa nga banag deta. Number 1 ko ng Apo, itad ko dito tapamadayaw ko king ka, ti panangisalakan mo kanya. Hangko mabayadan, ti panangisalakan mo kanya. Ngam daytoy nga offering, kat iso ti panagyaman ko king ka, nga insalakan nag-apo. Gapo pa na insalakan mo. Number 2, agyaman nag-apo, tainikan nak iti resources, nga mabalin ko nga usarin, nga pamadayaw kang ka. O, nakita? The first concept is, Lord, I give this as my gratitude for saving me. The second is, thank you for giving me the means. Tauray kayat ka nga padayawan, na awamot ti mabalin ko nga maipay, anang nga rod, kasano nga padayawan ka? Isong agyaman nagtainig ka na. Amoy di kan man, mangrogrogyer pa lang dito, eda nag-text kanya ka member tayo dito Pilipinas ka, awan dito probinsya tayo. Kunana, pastor, amo, mangrogrogi ka pa lang ag-preach. Matignay, jay puso kong kunana, maragsakan nagtamong, pastor, no apay kunana. Housewife ak, awam pagubraak, awam pagsapulak, ngam kayat ko nga pagyamanan ti Apo nga insalakan nak. Kat itamot lang aguntaway, adda dimteng nga amount, nga iso di amount nga adda di panunot ko nga kayat ko nga ito ti Apo, kat simmangpet, agburayok nagsaktirik nagtipan ng isabot ti Apo, dayjay ipaay ko nga pagyaman king kuana. Paunay kan kakabsat. Tata, among no ape hamo ma-feel di kita ibagbagat, bagang kapud no nga naisalakan, gayang. So kimatom tabiyag mo, baka professing believer ka lang, si murusurot ka lat sinner's prayer, ngamhanga na impapuswan di panangawat mo kuna po Jesus. Tano na impapuswan ti panangawat mo kun Kristo, at mabigbig mo ti kadakkel ti panangisalakan ti Apo king ka. Hamo mabayadan, orated mo, amin na kinabakdan, amin na asset mo, hanto umdas nga pagyaman mo, ti panangisalakan na ka. Iso nga ita kakabsat, dito firstfruit, hamo nga rigatan. Kan talaga hamo rigatan no mabigbig mo deta. Amen kakabsat? Oh. Amen. I close. Kita am DJ istorya, DJ basak, idi kalman. Hako in mention, dito inagan na kakabsat. Mablesan nakta ko na kanyak pastor ko na. Adainsen cooking ka nga amount, yan ta Jcas mo. Basit laang deta, amok nga hanaumdas, ngam napyala pang nayon mo nga paggasolinam ka, dagiti papapanam nga lugar. 500 pesos. Kasam, i-highlight ko dito kakabsat, what is 500 pesos kada kay dita? Alam mo na deta kakabsat, $9 na deta. May isa lang it-olyoken mo deta. No, diyan ka mo naman it-olyoken, dita no $9, no 15, no 20. Narigat pa nga minimum mo't sa oras, ngam day nga kabsat. Day 500 peso is equivalent, ti may sa nga aldaw kat kagudwa, nga sweldo na nga napanagubra. Inted na kakabsat. Kaya nakasawang day nga kabsat, adaayat ti puso na. Naragsak nga mangted. After 2 days, ag-message kanya, kat kuna na pastor, kita man lang ti Apo. Sobra pa iti insukat na, hanga good measure, hanga press down, hanga shaken together, running over ti insukat ti Apo king kuana. Apay, almost time is 10. 9,400 dyan ti Apo king kuana. Oh. Deta ti dapat ka mapadasan ti biyag mo. Da kayo ngayang professionals nga mangrugrugi, ti karir. Haang nga deta mo urnong ti number 1 kakabsan panunutan nyo. Deta para ti apot unaem takitaem amin dagito inayom nan tuging ka. Oh. Tatanga kabsat idinaawat tan. Kuna na nga inayon di message na ket agyaman ti Apo pastor. Tadayti nga naawat ko ket isut pang nayon ko deta ited ko nga first fruit ti Apo. Pauna yan. Di mindset day nga kabsat. Nga dinaawat na nga blessing ket isugayam ti usaren na nga pagyaman ti Apo. DJ panangisalakan iti Apo king kuana.
hanga tithes dayjay, hanga increase dayjay, first fruit ang tawag dyan. O, iso iti dayti nga malam. I hope nga nakalawlawag ka da kay dati mensahe, dati panang himay-himay ko kakabsat. The 4 areas of giving, the 4 levels of blessing. Kundi panang explikar ko ta concept ti first fruit. Apo ko nang, pudno nga insalakan na kat uray itid ko amin, saan na umdas nga pagyaman ko panang insalakan mo kanyak. So today I give my first fruit to you. Because you said, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine